ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite baingi baajie kaunti-ini unande ni bathamirite cibitari-ini cia level 2 na 3 na bakamiriria kuriaga maguri. Akiuga maguri ni jo jatumite bakathamira cibitari iji kuma cia level 4 na 5. Muthomi akiaria ri kanisene ya Elim PCA kisigone kia Mara augite kinya cibitari ire mwankene jwa kaunti una kaunti ingi ni gukinywa muno ni antu ba kaunti Muturi. Akiuga cibitari ta ya Chuka, Magutuni na Marimanti itegukinywa ni baingi baajie. Martin Mugambi katwecho ikinya. Ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki naugite maugo kwiguru ria rwaria rwake rwa ntugu inkuve nkuruku. Njuki augite atauga kaunti ya Embu na nkinya kaunti ya Meru batire na ndawa na ikyo gitumia kariba kaunti ino bakujura cibitari cia mwankanirire kaunti ya Tharaka Nithi. Mwandikira nikitwe ngatheti ni umuthi na mandikite kwamba naugire tukamberia kuribia cibitari nontu ni magwica twenge muno makuma Meru na Embu kenda matiga gwica ugute munaugire turi thirikari cia Kenya ni twakarukirie watho witagwa Facility Improvement Fund iria kuga mbeca iria tugocene cibitari itikabirwe thiini wa kiti ya thirikari nontu ni mwigenda ikaurira. Akiaria ri kanicani ya PCA Elim kiri gicigo mbunge kia Mara augire ati mbeca cia FIF itiriagua kiri cibitari cia matura ndeni ya kaunti no na ikyo gitumia je ba kaunti ire ingi bathamagira kiri cibitari no. Facility Improvement Fund ni no Kenya muzima thirikari cia kaunti ni ciambiritie kurothera itagwa implementation na kende bua twauga bantu riu gutwikanire bo yonke gwacania kanyamu kanini gakugura dawa ni tugutwae kamu kanini dispensary muntu ali cibitari akaruta 50 hadi health center akaruta 100 yonka na inoka akona ndagitari nacio nicio kanengerwa dawa nacio nicio kathimirwa nacio gutegindu kingi. Njuki ariuga kwagia kuriua kwa mbeca ino kiri cibitari cia matura ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi antu bathamire kiri cibitari ira nene na kuthamira kiri tucibitari tutu twa matura. Cibitari cia mwankani wa kaunti ino ire ciiri ciujurite nkuruki na ndawa cia cikithirangaga na mpu ikiringithanwa na ndawa cia kurakungi kenda imanejwa icoka kuria Meru ni ambiririe kurutha Embu ya implementire riu uri murwaru Meru na Meru ni kuribia na Tharaka Nithi tukuribia no ri mupakani ungithi cibitari arikiritie na kuga gweta mutongoria wa kaunti no atire na bunge tiga kwambiria kuriya mbeca kiri cibitari no. Dispensary ikariagia ciringi 50 na cibitari ire riga iguru ikarigia ciringi 100 mwira mwiyo mwenda gutuika cia gukena mutuika cia utike gutuike ndawa cia nduga cia kurithia kaunti ciothe inya ire ituthiurukiritie kana anatu twenderere ku implement IFF tukaribia bigute na igana na cio ndawa cia tukacia ntomeo metu kana ni mugata mwiyo. Njuki kanicanie no bari thingatanite na munini wake Wilson Nyagamu Israeli kemamone twawira no byake bende kiuga muri yombe andu bendo bemenyerere kwina murimu urejire ogwetwa Fox na ndio sokeria ngabana wetu ngaro cia mwanya nondo ngabana maundu in health mbele kwa ina outbreak ragariwe kuja kwa outbreak ya kolera kwa outbreak ya milimu dysentery malaria ndio ukije getenga ya deliye au magonjwa. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.